something na me be say constitution no ɛyɛ fa na ɛwɔ a ɛkyerɛ sɛ sabe wotu wa be wi a na pɛ wo twe ho bɛyɛ bi a 20 minutes or 10 minutes intervals ɛkɔtena baabi ɛhwɛ de ɛkɔ so a ɛyɛ na ɛkyerɛ pɔtɛ sɛ ɛwɔ nkɔtena men kɔtena baabi yɛ to aba no intervals no ɛna ɛkyerɛ sɛ men kɔtena baabi yɛ intervals wɔ na nhwɛ de ɛkɔ kyenkyena akɔfie ɛna woyɛ media person that electoral commission ɛmfa figure mine na wano to hwea sɛ sorɔ na wodi mmirika de wo nkwaseɛ figures ne ba sɛ ɛkɛ so yɛ bɛfa wo kwaseɛ bi sɔre a ɛna wɔyɛ illiterate ne obi a ne bɔtɔm yɛ empty maybe wɔ sika kye wo kum kwasampanyi no what aseɛ dabi ɛyɛ civilian rule ɛyɛ kabinami kabi sojani kabi akabi but ɛyi sɔɔto no ɛni na atabiri de enye America for anto aba ma Donald Trump thank you it one so ki ebe bisa say ko be ye den sa obi ya adwuma na wo ye no onwie ya obeto aso it is sabi preduasa sa woti wo da ka John Mahama e no be ye dan biem ma sabi John Mahama me say obe ye wo se na wa ye wunni sa kwase akasa na me wa nka bi hey my MPP ni ewo kwan bebre so this 2024 week and me also for Kumchacha me say me de me to me kobo NDC it me my journey NDC sabre de abusia aka emletia bi na otwemi no ene na kakra bi na afi abato 2024 no nyina meka se ahihye so a se de Ghana ye be say who is who na be di nkunim e wo sa abato we a eba so ho na sabato we aso na ye prophet Kumchacha and so be press conference bi meka se twendi wo Ghana ha yie pa na press conference ye chi en samedi akire na busia hu yie pa among for threat I would call so no na ehu ene ne be di nkomo say ebon hu ana yewura so ya ni ba kon so ono so de ensam ababetudwa wakire mo se afia bato na ye beto no ensam abusia enu bi na ne buti ye no ye ni prophet obedi nkomo no se ensam aso ya ni ede beto udwai na dwen nkyira pa e wo ho ene sei ye ni prof ye nkono so na aya ye ni mo nkomo award party we so wo so betimi de dwen nkyira e de aba e wo dwumadi e so prof we de empomoko de nyame ne boafo se nye kra woni hwia obetumi aya mame no kra trodo ti nyame ne boafo ye da se mame nchia ahwefo a ehwe yen na menchia nyame nipa ye Reverend Dr. Isaac Owusubempa Reverend Dr. Isaac Owusubempa some account was Ghana had the say open election winning headquarters here. Na Reverend Dr. Isaac Owusubempa so ye one ko wa oboa e ho ye election winning headquarters e wo national wo it Reverend Dr. Isaac Owusubempa nyame hira wo ne wa ba sofo ND osofo ND baby a wo bi nyame hira na wurade ma long life wo ye nipa wo te wanim ema obi a wo buade long life sofo ND prof wo ye press conference na wo wie ye no as amanfo threat wo press conference and nsem a do betudwa de uhu de wo te ema uhu me nyame frɛ ye no a wo frɛ me a mete wo no me ankasa no nyame amfrɛ me ama ehu ene nyame frɛ me ma akokuduro ni okay Bible no 2 Corinthians chapter 3 verse number 12 wa Paul kan bibi wo se me wo se ni da so nti me dia kokuduro kasa eti sesof Kumchacha me si me sura de pa de nyame amfa bi amame amewiase ana obi a wo ye hufu okora wo nkɔ heaven according to Edisem Revelation 21 verse number 8 eti memete wono me sura de some year press conference in we ene enkrofo call IGP ene ye meche no na enkrofo call ene ye be kraso ene enkrofo call ene obemu de ye de be yo sa we ye be man na waba me
me do me fear. Some up a kurum say ya, my baby, ya me ya we. Now, me do me fear, no swat I say. Now, my beer men cramming. Once me nimu do one crammer when you fear chairman. Yeah. Now, my beer men cramming. Some beer men cramming, we are. That fe, my codia woman chain. Now, my codia ne woman chain. That is the way you pay man a woman. Obi ebe mamra ofi. Ah, Dabio, esa me dick yaka wa ha say. So for Kumchacha me ono. Say yasoma o sebra na bedi me bone a. Ya kra wo yili Jimmy fo no. Da kra wo maame eno papa na wo men kwase afo. Da ka ton se wo yasoma o se kwaye kwase eduma. Na kwa wo kɔ no mabi mu. Tie di America. Me tie opa. Wo kɔ no mabi mu. Ya kra because me baby am in them be security tight. What I say? Me to me car. One why a dim a chia air guard me. And one why a dem call them a banner. Security near tight. Yana will be one more solid and a soft one number not much of wood in the cheek. Soft one number not bodyguard if wood in the cheek. That soft water one number and no in Kusian ponche and in the cheek. Some men number way. That cast off Kumchacha me jam. That sabi kwasie Jimmy Fubi. Now a Benjamin Coy for himself. Dabi Yesu Christo kura be wiase no. I want number one. Na Peter and the bodyguard. Soja ni be here rough no. And the Peter chase kind. That one did shot soja ni na so. What you no and then Yesu kaja no. Fase kan she be here. Sika ni su ni fasoa. Koka tansa tochene enso won faso nti wase fa hyebo kwase bi beba na wase twa ye koye nim what you say eti me no ade ba ko no say eye kabi na min kabi eye abato eye election sabe hey mato aba ma MPP ato aba ma MPP ato a hey ma ye MPP ni e wo kwan bebre so this 2024 week and me also for Kumchacha me say me de men to me kobo NDC it make me my journey NDC this 2024 yeah Prof, I'm for Ghana for the breakers work with this crowd Abraham Hammer until also called NDC a press conference here we ball panel yes press conference oh massa and no politics for because a political talk say ya dem crofo Soliana John Mahama and wama Kumchacha len kurusa ese V8 quarantine na we press conference Dabio what ba me fie several times and what ba be me interview so a one say V8 bi so sabe me case me use wo me fie what ba me fie me wo case be me ensam and ya nan kura wo me fie kura isisu a me de be che ana men ka o menim pa unim se isisu no me hu bebre me kura me de be che sabe V8 be me den V8 nya me hwe enti onye V8 onye bibia friend is for Dabio o say to da bia wo ya na me na mo na say asam bi abasofuo bi da sofu Kumchacha be kire na de na o be kasa hey ya me niska hey wo defend ya me niska ya na me pesofu a obeba bonte be kasa me wa ma me 1 cedi da ana bosome wa send me 1000 Ghana da sabe me na mo nyame ntimi nye hia ni o once we ase de wo ye no enfa me to public ana me di sofo no a me ye nyame djuma me di sofo da bi o hwe se de me te enokre da bia me dress neat kama we neat person da bia shampoo eheme ne board ne so eti sa what one na yes of Kumchacha ena okọ radio to radio ena TV masa no nya wo program sabe me no wa ye interview so many years once my year interview ama ma wie e de me number to public so obi nsan ni skada what I say kwasia bi sole a ena wa ye illiterate no obi a ne botom ye empty maybe wo sikache wukum kwasampani no what I say wo busu ya pani kwasampani no kora maybe wo sikache no eti no me ye me business apart from asofudi media apart from asofudi asofu Kumchacha media no me say ye me business eti me metumi atena TV ni radio so
Monday to Monday, sir, 5 years. What I say? Sabe bosumi bia business ya me ya no scan ko my account. I know correct. Etino so betra why na so for Kumchacha there be me wo me kura me hu nwie na ma betwe wo. That is so betra wona e na John Mahama e na wa ma wo Land Cruiser. Da wa beke da John Mahama wo be ye dem bio. John Mahama wo be ye dem bio. Obetu kofie. Obetu kofie. Ah, obi busa we ro ase Mahama so be there or Ghana ko ya so wo be there. E jimiye kasa. Eni kwa so be kasa asem no. E jimiye kasa. Da John e na Yesu so ko be ye dem bio. America for anto aba ma Donald Trump. Thank you. It was so here baby say ko be ye dem. Sa obi ye adwuma na wo ye no onwie ya obeto aso. That is sabi prediasa. Sa woti wo that can John Mahama and obey debut and obey debut man. Sabi John Mahama me say obey wo se no why you wunni. Say kwasi akasa na me wan nka bi. At the prof they see American they be see Ghana na. Ah, na say about one dey me makasa John Mahama wo wi ni awi. Oh okay. What do you say? That me na mo say kwasi atreten ni ade ya no me. Dabio. He opa eto na bia woni mo ntumi de man nyina trete yen. But me na mo no me be man kura no. Wadwo. Na wada ya check. Okay. Etu di opa fa wo yele kura bra no mu ne kedem fa hwene e wo wi ase nyina mu na se me se fidie nkwase afidie we enyimi da. What I say? Na fidie be bra mo sunsum no me enkame. Da dia baba me soda. Etino sabe eya abato eya adwenkyele sabe enye entafo kura no esu baby a obi a kire na adwenko enkre ana me boa eyili ni kundem paso esu be ma adwen esu no ba adwen obi ko Pentecost obi ko Assemblies of God obi ne ne yele da ho oye MPP ni oba ni NDC ni boni be no iti ade boni ni o mse so fu Kumchacha ma be kire ma adwen da ba ena ye be yo say ene ye be yo say ya wo nko abra me head wa ma wo muma mo je afuru aba ya wo nko abra da bi o ya wo nko abra what you say sabe sa o ye wo kurusu na mi wo kurusu da bi nkra ha wo nko na wo kurusu da bi o eno na me Kumchacha mi bi sa wo nko na nkra wo kurusu ana ana de wo no no masa na de wo no no obi kura no mo de sinu sa dia chensa it would yeah. Tell Kwasiatrete no don't come to Prophet Kumchacha and I threat you and I may say. David. Bro, if I try young issues and makase you Ghana hay soja ni mapa awo ye Ghana ye soja ni kese de nsem atodwa. Na ni nsem mo na wo de todwa no a kire se afia bato no e wo se eye asomdwe. Enti otu aba wi a kofie ebo no onum abra. Na betra no be bia bambo be kire wo se gina ne hwe ena se abane ebobo a ne tie wo de ne tie ensem yi beto odwan Ghana fo bi se wan kasa sansem wo de kan yi wo adwenkyere wo ne se se wo dum se IG me a me nua dampale efufu dampale wo me a me bra ah okay me bra pa ah so krom ni wo hu me pe ofre me bra oh okay won say IG dampale the statement no the buy is a fantastic statement fantastic IGP dampale fantastic statement no the buy one so I say eya futuo mo bi enya basabasa enkofa ballot boss nwane hwe wo yie ye nyina wo man no ye ntufo saa enya bone what I say se wo tufo ama you no ne ade enko yese enko yese na wan kopra you good by something soja ne no ma hwe video no say very gentleman soja yeah gentleman pa but ne kasa ni bebre ono ma enko yi soja ne kasa no bebre enko yi e dey no kan enko yi that your Ghana constitution na fa na wo say so fu Kumchacha mato abawi da mato abawi no mi gyina nkyɛn da intervice wa na makogina baabi na makotena konwa bi so na me hwɛ de ekoso na manya basabasa ɛyi na wo say soja ni betumi aka kyɛ me so fu Kumchacha sɛ me to ma bawi a me ngofi ɛwɔ bra mato awie mi gyina nkyɛn emu twɛn intervice ni mu twɛn me nkwa yɛ basabasa min ko jimi wo min ko peja ballot e kan say paper box no okay
enfenko na me gina wan kona na me hwe de kwa eno no constitution ni fa na kire se sa wotu abewia chenchena akofie professor ebia se de beye na bia de asomdwie ba nipa emu nkan fa so ba bia beto aba no enti o kasa na se kene kwan so a dabio na me se aya futuo ba na futuo ni ba bia o wenkoyi so ya ni na futuo no ba bia o wenkoyi what ya say ya na to da bia won asojafo ni bebro won ma ye nuan mo ne ya na fofo no but na me se ya to aba makoto me de enka ni bagimi bre so no na ne yadi ni ama bi wurawura nkrofo tirim woto abawi akofie na nkrofo bi afaso ye e baby nkrofo bi afaso se sebe obi kura pese bi a wo wiam o sa obi pese o ye bibia ana obi pese o sesa ne ama bi a na waye sa bagimi breso kofie ya chamo but wojira wa na my intervice no sabe emunwa na wojira wana de wani bo wakọ homa na wankwaye basabasa enti na mesem minim law meti we kumchacha minim law correct Ghana constitution no ene fa na kire say oto abawi a chinchina akofie me ewo na me party eti sabe soja ni na sem no kan kofie no mementi ase what ase menti ase once o kan bibi to aso say wa wan kofia wo beye bibi ni ade o so won beye action ase ana enesa ya ene bode babo that be say action na den on fen kopam galamse fo no so je ne kopam galamse say action na soja fo no e so won beye no say action no yati kurom wa den so asai bidam ene ensu aye no ni nyina sai amena ye wo kurom we ahemfu ni bi da asofo ni bi politicians ni bi what the galamse asay ya kwa ya say yensu da ye wo kurom we asojafo ni ya that then na say action no did that no other na say action na asojafo ni take enfan je yensa asinsi wo enfan mo yensu wo ban yensu wo no yima no oh the professor about what the se asem na so gene kan ne se wan kasa sa no so bi e basa e be se o man ya so dwe na ewu mu no dabio me ka se enfama no si bone na se o kan galamse nyaku galamse enko se o se galamse e se o man nsa ase nyina e ade enye but the galamse no nyade ya sabi o e wo se ekunkum nkrofo o Ghana me ka se wo bi nkwaye basa tie ma se me tie o pa emfa dia men kan me baso beka ha metio dia men meka no me nsuro bia good me wa kugudura me de beka what I say sabe ye wo kurom wa an kan bere bia na atwam no e ye bagimi bere so an ye say sabe soja ni ka asama ye nka bi e ye beka soja ni ka sa beka dadai wonya nipa masa that you listen to me very carefully metio pa kan bagimi bere so no ni ade na ye say soja ni kasa na men ka bi ni ade dabi ene ne de sa on dabi ene ntisa okay ene te say dabi ene ye civilian rule aye kabina mi kabi soja ni kabi ya kabi but so to no eni na ta atebie de nye what does it what the adventure bi ba me that one ye okowu o den chira bo ase ya soja ne maso ayi mejo mahama oh different currency me na me jijina mu okurom wa so obi she police atade soja atade me entemamfo na nyesa yes ashaman issue bi e ba ya won de amra hye won sem kobo soja ne bi sadia me ye ho wa de pa no e wo boys ne so won nyade what I say ba soja ni kira na dwen a na dwen na wa kira ne nya kabi kasa na soja ne adwen kira o de ba na nye adwenkyerɛ ti na mi bi sa say constitution no ɛyin fa na ɛwɔ a ɛkyerɛ sɛ sabe wotu wa bɛ wia na apɛ sɛ wotwe ho bɛyɛ bi a 20 minutes or 10 minutes intervals ɛkɔtena baabi ɛhwɛ de ɛkɔ so a ɛyin na ɛkyerɛ pɔtɛ sɛ ɛwɔ nkɔtena men kɔtena baabi yɛ to aba no intervals no ɛna ɛkyerɛ sɛ men kɔtena baabi yɛ intervals wɔ na ɛhwɛ de ɛkɔ kyɛnkyɛn akɔfie constitution no minimum so wo pese Ghana mla se emla bi tia de a ene wo support soja ni no
me say enu na me pay ho okay and mra bi na wo sa what say say mra bi ni wo sa de ya say ya ba my abatu a ye tu we mane ewurade nti Ghana bibi amada Yesu nti bibi amada what say ba da bia me ka say we o ma bia no eyi ye maye ese maye Ghana no maye wo no sabio sabe BBC a ade e besie no enim kumchacha enim ajaman ana enim sojani ana enim police ni na enim civilian na enim obiya but ewurade nti bi ensida amen eti ye kasa wo ye sojani kasamwa sabe ema ye hu se won so no ai se amanyokuo bi ene bi a opese wo kasa na favor won what I say you say sana wo na Sani bi ka ho. Oh, there be. Oh, yemhwe ekwan a yewura ye soja ne fa so kasae. Said ye odi ensem krato dwa no. Said ye obase asundwie ni nti. Yema obi a mesai Ghana oman asundwie efrise se bia bibi boni bi si oman ni mu a wonde wo ye soja ni obetimi abọ wura ba bi anya duane a de adi. Okura aye ammunition so betimi di akasa anaso betimi di akọ ba ye ne ye ni hwe ye ni sika ye ni hwe bambo bibibia no ye ho bekyere ye mo enti asem okan otumi se asumwiensem se betimi abo oman no ama basabasa ba ye de ensi adna prof ye mfasa asem na se ebie ba bi keto bi okan no ye peke wona akasa ona betimi akabi di se ebia ye to abato de ye se nyina ye tu mofo hwe ye no ankofa ballot box ana paper ya enokre ana hwe no man fa basabasa am you good ye nyina ye preach peace IGP ye preach bi me papa chief mam nyame hia no man kwatente asofo wo nyina ye preach peace e kama what I say it no say peace na soje ni no kan asem e ye good but the woman say wo betumi am kase wo pese wo hwa de e koso kura na twe ekwa chile twe wo hu kwa chile but me ye no sebia obi akosha wo dem me ye ne kete se da chinchina sa wo to abani wiya ya na wa kofie wan kofie wo ye sa wo di hu dabi o wo ye sa wo di ye hu hyankrofo listen to me very careful ti asama sof kumchacha meka prof me ti opa sa wo ye sa that's how we soldier ni wa se uniform na ma that's how kasa ebi Ghana ha yesura soldier for papa ni pasura soldier for what I say and you respect one yan koso respect mo sa good you good yan koso respect mo you good but menfa ade bi yan kan say edi hu e be hyenkrofo mu da edi ahyenkrofo mu e na wo kan bibi sesi ya say ose eden akode ana ose asemo asoja for dem kura akode se bia sebe nyame mpen asemo ka no e masa nso se bia waka se bibi bebo na bisi a na se bia ka se o yenko stores ani yen entisi montre so yenko bi mimla fia o mo kura ammunitions ye na yetimamfo edi ne kura yidi hwe entokwa de me se yenyin free ya no asa na ese no ka no o pase wo kire se yemasundwe eni kan e wo man yi no me ka se yenyin tokwa free ya no ka se mo se santokosia sabe fachebe sanya plosive wonyina na wo NDC o adnase won support NDC ananya plosive wonyina na support ye kan say MPP ananya sojafo wonyina na support MPP ananya sojafo wonyina na support NDC what I say it is sabe basa ne say ade no kora de me pese obi bebie na no aka because o ma bia no sa akode na sabe Ghana kurumwa. Now I'm saying, I think say last 2 years. And 24 say till the minister and 24. Minister, okay. On can be sent for a war accordion you to on lances one at once a dosh. Good. And then oh yeah, I see. And you be etino sabe fachame sabe bisi o memua emfa woni wo soja wo yo what I say soja ni wanya nipa police ni wanya nipa custom office wanya nipa software wanya nipa sabe bisi a da o memua emfa woni wo soja ni police ni wo software
but the year can say ye mo asumdue mu dawu good na asumdue mra but my ye mabia and the fear and panic at the back ebe sen krofo mu a I so bi kwoto abakora na statement bi e ba ye no na onipa no na ese ne ye mo hyehye no ene ade intimidate the miss of Kumchacha American say so jani no it's nice gentleman yes come on it's a very you know ne ho fa come on it's a gentleman pa menim so on adwuma no ye do before complain ni said here on ye on action but the obaka no baby on no ma me ne nya adwene what you say you wa miss of Kumchacha me ne nya adwene it you know about we yan hwe say asumdue beba da ana menye wo bia adwen susu obewie mama basa ba this year about one da be ko wiam sen na so obi anyana so ko wi aba we eti ya futuo asa fu about obi no ho yana political party bi on ho yana so obi aba we eti na me se ya futuo na obi ko wi am da o wi am a onyame hwew o man ne hwew eti ho na odu abo na abo de ba adwuma na masa me ma mo dua me dome ye asa ne okay so dome no so ye dua abo na me dia ne ya no me ya me ye dua abo oh okay once ebi kura ko tu se na me ku ayi ne ekuta me na ya petition wow baby media for am frɛ won yeah media for more than be 40 yeah ana me bo yeah no correct media for be 40 but o de ne ekuta me na ye oil I don't think oil yeah what am I saying eti ya de no eye me de na ye no me say aba ye betuwe obi a wo bewia mu bia no me ye na beka no na prof ana wo do me so bi be menwu esa na sase wo wie nipa no be ma bia be wia se na ni je ni se ni be ma be ye adwuma na wo de be ye do wo de be ye be ma bia ni je wo wia se a eni se ni be ma be ye adwuma na wo de be ye do wo de be eti wo be ma wu a wa me wia se pra kan fa so no krapa na kacha duaba we no be ye adwuma be ma bia ba na so be wia ba we mu bia no de be ma be wu basa won sa de na me kan na yo baka pooling agent for okay mo tewo na ebi akululu bi be kono se kese na be fawo pool agent yes o ko hwa bato so won hwa bato o ko gi sika se bia ye mu ma obi no o ko gi sika ye den na just a wo no o pesa wo dan Ghana edbutu what I say any free and one can say free and fair election yeah it will your pooling agent na gi sika se kese no e be kan be ma be wu enye wo be man go na ho yefa ewurade na e ma cancer ubenya yade bebre ne ma so think am na say ma no so na wo ba bi o wa se wo ani tua okay eti enye puli agent for wo ye sofo wo ye sofo a that's about we that's a woody be just a woody wo ba bi no wanye wadwuma yi a sa kese no wo ye sofo wo kora be fa oh okay and we a media person that electoral commission and figure mine that one not to fear se straw now dimrika do nkwase figures ne ba se kese we be fa hey say prof nanya botre na as ade ba as ade wa for the personal drama ade also nya botre o so masa men ka say be footballer listen to me prof me tiopa o men bia America for to abey enya somdwe Africa de bia ye to apa look at Sierra Leone Abidjan Liberia enya masa yensua de ye to abewia me maka me sia ka biem de asole me fana maka me se sa ba ye betu sa ye to wie na ye nyankopon na hyehye ani ni tiri mo pon na hyehye sa ye papa doctor bawumia ene me ye president ya e nyame na aka efama no ya fema no me si su biem ya to abani wie na ye papa vice president bawumia ene be wi ni a na nyame wa hyehye ya fema no kama na oman nkoso good sa ne ye to abawie na ye papa John Mahama ene be wi ni a ma wo bi nyana gen se wo no wo be dan ne ya ma chinchim ne ya ma dabi wo ya sa wo de basa beba ye fema ye papa John Mahama na John Mahama inteki what you say eti me no e two things no maka thank you me da say right ebusia prophet Kumchacha ana wode asem atudwa afa ye Ghana
afia batoi ho asumdwe sema oba abeka ene eye Twitter hodo a ekɔdo so after say woye eye ne press conference no woye wieye eno so akasa ade afa o se bibia no a ebo no ho so betime de wadwenkyere ede aba ewo dwumadi eso bidane akwasi adwuman do from adwuma ne dwuye pa me producers amobo adwusha no no to bia kama so ede maye prophet Kumchacha ene ne bonkomo ewo adepa TV eso Awurade aduna Yesu ama yebesa hye biem ewo adepa TV so yakra. A very big hello to all our lovely Tap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Tap Send is there, and you would know that right now you are not able to use Tap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Tap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions. We are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Tap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Tap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Tap Send. Papa no.